I pozdrav youtuberi, evo nas u Evo nas u PlayZ Minecraft, ali ljudi vidite da ne igramo Minecraft, nego igramo Grand Theft Auto Vice City Burn. Evo, a se malo provozat, ove čuvara smo ubili. Ljudi, gledaj što se gore pune pare. Ljudi, jako mi se zove kanal PlayZ Minecraft, nema to veze, ne moram ja uvijek igram Minecraft, jel da? Eno, Serbian Games BL, zove se Serbian Games BL, on radi tutoriale, ne igra sam. Eto, vidi da i mi tako možemo. Ja vozim. On. Joj, sad će malo policija natreba da me ganja. Joj. Zabit ću se. Da. Šta? Šta se pobiti? Trebam ukucat onaj Professional Tools. Znači, Tools. Tako. I L-O-O-K-L-I-K-E-L-A-N-C. Tako, vidi kako smo ljepši mi. A šta to puca? Moram ubiti nekog policajaca da mi malo gane. Uraču malo nereda. Bježim! Joj! Evo i došli su komravi. Nazad. Tak. Što te ne gane? Šta ovog Tomija ne ganjaju? Gori auto. Policajac me udara! Ajde. Vidi! Ti mi krate... Da. A sad ćemo se mi opet gore stvoriti. Nisu propali. Ja streci. A ovdje se ja popijeti uz ono gore. Sad ćemo propasti. Sad ću ja doći gore. Ta. Ajde, tu. Ubij helikoptera, naći ovu bazuku onu. Imam srpčića, gdje ćeš mene? Što ga slomio. Umrijet ovi mi s ovom bazukom. Odeš jedno. Znam, ukucat ćemo Big Bang. Hoćemo, neće. Evo je go. Obuci gaće. Ljudi, imam 5 subscribera, ne mogu vjerovat. Stvarno ne mogu vjerovat. Znači, to je ekstra. Hvala vam puno. Samo da ja nešto vidim. Tako. Malo koristimo cheatove, to su cheatove ko se zovu. Vidite, mogu malo po vodi. Malo brže. Imam nitro. Police office. Joj, sad će doći na vojnici. Samo da dođemo još na 5 ovih zvezdica, dolaze tenkov. Ajde, penj. Šeba, hoće se popiti. Tako. Šta je? Hajde, bola, umri čovječe.
puškom ga ubi, bože. Tomi, ubi ga puškom. Neće, Tomi. Haj, Tomi, vozi pravac. Nemoj policajca, Tomi. Tako, bravo, Tomi. Nemoj policajca, Tomi. Ej! Tomi, naprijed. Tako, Tomi. Nemoj ga ubijat, Tomi. On nije dobar čovjek. Bježi. Bježi, Tomi. Tako. Gledajte moje auto Lamborghini. Evo još jedan. No! No. Samo malo. Nova igra. Ajde, sad ćemo se obući. Vidite što ovdje piše Counter Strike 1.6 server, znači možemo se obući kao neki iz Kantara. Ajmo u kuću. Ajmo da vam pokažem kuću moju. Gledajte. Vila ekstra. Gledajte. Kako ćemo se presvući? Vamo. Gdje ćeš? Tomi, gdje ćeš? Aj, Tomi. Tako. Brže, trčim. Ajmo malo helikopter se provuzat. Šta ima vezi? Vidi, opet se gore pometi. Ha. Dolazi. Evo ljudi, uskoro ćemo završiti ovo. Bacam rakete! Ja sam lud čovjek! Nije, ja sam fin čovjek. Ne radim ništa bezobrazno. Ne znam vozit! Joj, potonuo grad! Gledaj, majke! Potonuo, nije. Ovdje smo radili misiju, oj bože, znam. Šta je ovo, golubčić? Nije. Woo! Jeste vidjeli ovo? Ja, šta Tomi zna? Pa što može prijeći? Koči, Tomi. Tomi! Nemoj biti nestašan. Šta je ovo? Izlazim iz helikoptera! Izlazim iz helikoptera, Tomi! Ajde, bez obrazom, Tomi. Helikopter ima nitro. To sam htio isprobat da vidim jel ima. Stvarno. Vojnička baza. Mi smo vojnička baza. Da je vojnička baza. Da. So. Izlazi, Tomi! Tomi! Bravo, Tomi. Ekstra. Bravo, mačku moja. Sad. Ljudi, nadam se da ste se zabavili. Vidimo se u drugoj epizodi. Ćao!